chibai le veku hei LARSTE te sikulan la chol boka an lo chuk thla a ani nen na kan han thok le don ni hi. Okay, we're into LARSTE NEN. Kan CHANGKHA. ZAMNA tur kan siam don na hei. An lo thleng cha. Min han ti pui don ni hi tro bai te. Trellis kan siam don lam tro. Yeah. Gonna make a trellis. Yep. Okay. Oh boy. Our neighbors really loud. Okay, bai te kuta. Heta hian. Okay, go inside next to the tomato plant. We're gonna go all the way out there. Filnia LARSTE hi. Min tran pui do na hey. Okay. So see, I got. Okay, bite ta khan le. Chakla ma hian helam panga. Yeah. See. Yeah. You gotta push it all the way down, you know that, right? The middle part. There you go. Okay. CHANGKHA ZAMNA. Kan siam don ni. But there, I'm gonna give you a thread. So what we need is, from that ka lai tang khan mo. Kita kan kal tir photangai. Ka khata khan asira khan mo. On the top, there's a hole. Yeah, put it in the hole, loop it through, and then make a knot. Fill in, yeah. Okay, that's good. But then you need to move and you need to loop it through here. You see here, right here. Okay. Just give an extra so it's for the loop. Yeah. Okay. Take it out and can you reloop it? No, the top one. Yeah, that one. Okay. Oh. Yeah, I know. Kanu na lo siam venya at mana. Hey kanu siam lui kan han enkol thatho vela ni hi heng perek te thir te hi thir zai te hi kanu in ama thua lo da venia nuam khati ve thina lunglen thla ki ka ti thina kanu tel lovin tuna chuan. Hey mania cabin te pon lo chiak tran ve le to a nuam khop mai chuan hei hi potato kha nia en lo chiak tran ve to ka voi ni ka thar don ni hi heng an purun te hi kanuin aphunania kan phun dara he tam ve tariang maya lom khop mai thu ta pan ka kol ba sha te ta hianin hi kalata sanya hian an mani nan ron chiak anga a san pa chin ngai lawin an ron chiak le mai don ni hei po hi ni puma mi khan ya ka a san pa in ka ching lo reng ani ma karon soi ang khan ka squash te hi then hi pangangin an lo ya hei kan khu thale a an lo nung le tura chuan ngai la hei hi po hi pangangin lo ko twa ya san pain kan phul le a kan da thale ni hi kan chen om te fa thing hi sang ania hei oh It's stuck? No, I got it. No. I only go back in.
Yeah, like that. Thiam lu tuk bit de. Acha. Well, you're gonna have to pull the middle part bit there. It's a little bit loose. Okay. Is it tight now? Okay. That's good. Lại hianin tun kum chu ni kuma cabbage kan nei ang khan kan nei tam vak lo hei lem te cabbage kan nei hei an ron eng lo tana hei po hi a tu lo ama se ka spray to a thavele mai tu ra chuan ka ngai hei a shade cloth an tia hei kan han za fia ve de wan ni sa thei lu tu ka hei hian a tran pui via wani ka huan chu ni salut tuk em voi lu tuk tur kha siam thavea. Take out the whole thing. No, the shade cloth. Yeah. Yeah. Thau nha. Kasi ang khan hei po hi kanu siam kanu su nu ni hi a thiam ang to khian ti han lo ti ve a pa sele oi tai ti tai lu to ka cha fel lu to te okay a cha lu to ni ron te ron thok ti ve ni hi yeah loop it bit there. Yeah, give it to Lars, and Lars will give it to you. Yeah, right there. Just go around one time. Okay, now. Oh hey, run te a aron kalphei ve a min ron tran pui ve le don ani hi ani hi asang thwa boka a han ban phamaya le lo nak kal ngai lavin hei kan han ti ve zel chu ni hi pi tu in kan thiam ang to ken kan han thia ka tu te po hi an thiam em chong lo ma se hei to pin changkha zam na tur chu kan han siam ve a nakina azama ra thwa ta ni chuanin kan la ran mu tir le ze lang cheu kan tu te hi na tho tur kan shil chuan eng ma i hello hian min ti sak thin hi alo mom hi ka ti ve ma hi pathian mal som na chu ani in ka ria a kan thiam a pu tel lo ina kan thiam ang kan han ti ve ni hi kan changkha chuan zamna nei ngei don to e LARSTE fel boka. Okay, remember to pull it tight, okay baby? Zam ve thei to ma yang he anwaya hianin akal thei do na noya ara kha aron ol sam taka lo thei tur in anron om ka be se ya ya chunga hi kan han zam ti ranga kan tinal ve thau nia he that's the last one. Ole khate mai khatuna tan chuan kalo share le chewa kalom thank you so much and God bless.